protest pred apostolskom nuncijaturom protekao je bez ekscesa i dostojanstveno. Genocid nad srpskim narodom odvijao se pod okriljem katoličke crkve, odnosno pod okriljem Vatikana. Nikada nijedan Srbin nije ušao u Vatikan, sve su Hrvati dogovarali sa papom i rezultat te stravične politike je današnje stanje. Evo nas 1-2 kilometra daleko od Ćilipa prema Dubrovniku. Prisustvujemo pokretu jedinica ka prvoj borbenoj liniji. Iz Titograda, Petar, Provedeška. Ja sam iz Mojkovca. Ovo je sad pokret jedinica, ne? Jeste. Gde idete? Za Cavtat. Idemo prema Cavtatu naprijed. Vojtila je lider novih opasnosti od Trećeg svjetskog rata. Poziva Hrvate na ustanak, postiče njihovu nezavisnost i traži da se održavaju mise koje se upravo sada širom sveta po katoličkim crkvama održavaju. U ime čega, u ime koga? Pripadnici rezervnog sastava praćeni tenkovskim jedinicama i artiljerijom, a u sudejstvu ratnog vojnog vazduhoplovstva osvajaju kilometre ka Dubrovniku. Jedini osjećaj ovdje je osjećaj pustoši, pakla i vatre i na nebu i na zemlji. Žrtava u redovima Jugoslovenske narodne armije danas nije bilo, samo nekoliko lakše povrijeđenih. Treba ceo svijet da čuje da Slobodarski Beograd kaže da na čelu ustaša je njihova sveta katolička crkva sa papom. Kao što smo već čuli, danas žestoki okršaji vodili su se u zapadnom Sremu, za Vukovar, Osijek i Vinkovce. Tri strateška uporišta koja hrvatske snage po svaku cenu žele da zadrže, ne prezajući ni od najgorih zločina. Naša ekipa pre nekoliko dana vratila se sa tog područja. Da čujemo izvještaj. Ratu u Hrvatskoj teško je prognozirati kraj, ali je zato ishod tog rata već malo vidljiviji. Kao i u svakom i u ovom ratu jedno od najmoćnijih oružja je motiv. Srpski branioci koji su u međuvremenu konsolidovali svoje redove, tako da su od naoružanog naroda postali dobro organizovana vojska, imaju jak motiv. Odbrana golih života, ognjišta, ali i dostojanstva drugog po veličini naroda na teritoriji sada već bivše Hrvatske. Ustaško vrhovništvo je u svoj pakleni plan uništenja srpskog naroda, sem Šiptara sa Kosova i Metohije i iz Makedonije, uključilo i narkotike. Budući bojovnici se na poligonima za obuku drogiraju, tako da na front dolaze kao neizlečivi narkomani. Oni u svojim borbenim kompletima, zavisno od afiniteta, nose heroin, morfijum, LSD i kombinuju ih sa alkoholnim pićima. Protiv tako drogiranih i praktično neuračunljivih vrlo je teško ratovati. Pogotovo ako se uzmu u obzir da su se hrvatske vlasti od kraja Drugog svjetskog rata na ovamo vrlo temeljito spremale za ovo što se sada događa. Jedan od primjera koji potvrđuje ovu tezu je i Vukovar, grad u zapadnom Sremu, koji je pretvoren u pravo utvrđenje. Borbe za oslobođenje ovog grada vode se danonoćno, a oslobodioci se bore bukvalno za svaku kuću. Ja sam vodio jedinicu teritorijalne odbrane Trpinja koja je nastupala ovim pravcem Trpinjska cesta. U tom napredovanju dostigli smo negde oko 2 km ove ceste. Da bi se osvojio grad utvrđen kao Vukovar, potrebno je napadati sa više strana. Peđa, pripadnik specijalnih jedinica Jugoslovenske narodne armije, prvi je ušao u Tovarnik, selo nedaleko od Vukovara. Puzajući malo, prekrijući se, stigli u Tovarnik, zauzeli njihove zaklone i barikade. Da mi se nalazimo upravo u jednu takvu. Tu su odakle su oni tukli snajperima, malokalibarskim i sa lovačkim karabinama. Kad smo ušli dublje u selu, u ove dve kuće su im bile osmatračnice, dakle su oni trombonima gađali ručnim raketnim bacačima na naše tenkove. Tu smo isto također očistili i krenuli smo dalje prema selu. U oslobođenim mjestima zapadnog Srema život se polako vraća normalnim tokovima. Inače narod, jedinice teritorijalaca zapadnog Srema i dobrovoljci i pored odlučnosti da se oslobode ustaških hordi, ne bi mogli ništa da urade bez podrške Jugoslovenske narodne armije, koja je najzad oslobođena izdaje i politikanstva krenula u odlučnu borbu protiv povampirenog fašizma u Hrvatskoj. Na ratištu u istočnoj Slavoniji kraljevačke rezerviste posjetili su predstavnici opštine i radnih organizacija. Jedinica pukovnika Jovana Vučkovića je to i zaslužila, jer od Tovarnika pa do Vukovara njeni borci su pokazali sve odlike srpskih ratnika. Ni barikade, ni utvrđena skloništa, ni snajperska i mitraljevska gnezda u tornjevima crkava, ništa nije moglo da zaustavi odlučne i dobro organizovane borce.
Potpomognuti rezervistima iz Čačka, Kruševca, Kragujevca i Požarevca, kraljevački tenkisti su lomili otpor ustaških bojovnika. Osvajana je kuća po kuće, a u tom paklu ustaše su minirale čak i ljudske leševe i uginule životinje. Od prvog momenta kad smo se uveli u borbu napadom ili bolje rečeno oslobađanjem Tovarnika, mi smo to zaista onako kako smo i planirali izveli. Među kraljevačkim borcima našao se neočekivano i Željko Ražnatović, Arkan, posle noćne akcije u ustaškoj pozadini i na čišćenju Vukovara. Vidim ovdje da su stigli ovi rezervisti iz Kraljeva. I ja sam bio s njima od 5 ujutro kad sam stigao u prvu od kapetana Drahme, stigao sam u njegovu jedinicu i vidio sam da je moral vrlo veliki. Srbi su protekle sedmice dočekali nasljednike svoje nekadašnje dinastije. Prvo je stigao princ Aleksandar u subotu, a dan kasnije i princ Tomislav. Princu Aleksandru priređene su počasti, donesen je simbolično busen zemlje iz Topole, postrojeni su prijatelji koji su želili da ga sačekaju, hor je otpevao staru srpsku himnu Bože pravde i emocije su bile na pomolu. Ovdje smo na 6 km od Zadra na jednoj osmatračnici iznad brda Bibinj, iznad sela Bibinj, eno vidite Zadar tamo, na sve strane okolo je dim, tuče se svim sredstvima. Ovdje je major Milosav Milošević, pa recite nam kakva je situacija danas? Pa dobro ste rekli, tu smo nekoliko kilometara, već na samoj periferiji Zadra, idemo polako, ali sigurno. Borimo se za utvrđenja uporišta već koja su već skoro u našim rukama. Pokažite nam malo gdje je tu, šta je? To je na par kilometara iz ovog dima. Ispred nas, evo već smo tu prvu liniju bunkera, uporišta, utvrđenja koje se brane svim mogućim sredstvima. Već smo blizu njih i u toku dana bit ćemo tamo. Danas je najsrećniji dan u mom životu. O supruzi i deci darivanoj cveće kao znak pažnje i dobrodušnice. 2 sata kasnije vidi se dim u sred grada, recite nam šta je to? To je iz kasarne najvjerojatnije naše, jedne koji su gađali zbor Narodne garde. Vidimo ovaj put dole iz Bibinja, tenkova stalno dejstvuje, pokušavaju da prebace materijal ljudstva. Pa oni pokušavaju sada, pošto su u panici, beže i pokušavaju možda da pravcom prema Zadar Šibenik da se izvuku. Vidno uzbuđen, princ je sa svojom porodicom položio vence na grobove svojih predaka, među kojima je i njegovog dede Aleksandra I. Karađorđevića. Došli smo da moj otac vidi kako može najbolje pomoći svom narodu u ovim teškim danima. Došli smo ovdje do jednog zaseoka 2 km bliže Zadru, tako šta je ovdje bilo, recite nam? Ovo je jako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo čistimo ustaške horde koje beže iz bunkera, skloništa i utvrđenja. Za koji minut bit ćemo tamo. Padobranci su prvi otišli, jel tako? Padobranci, mehanizovana pešadija, jedinice teritorijalne odbrane krenule su čišćenje i načišćavaju. Doćete znači još malo na samo predgrađe Zadra, jel te? Pa do večeri, evo smo na predgrađu Zadra, imat ćemo Zadar na dlanu. Živela Srbija! Članovi kraljevske porodice, čiju je posjetu Topoli pratio veliki broj domaćih i stranih novinara, uputili su se za Beograd. Ono su pozadini sredine topovske jedinice koja čisti prostor, inače domet ovih topova je 27 km. Isto je tako javljeno da je Cavtat pao. Sad je tačno 12 časova i 20 minuta. Ovo je crkva u centru mesta, Ćilipi pre aerodroma na putu ka Dubrovniku. Ovdje su bili žestoki okršaji. Tu su Tuđmanovi bojovnici bili zauzeli svoja mesta, odakle su pucali na Jugoslavensku narodnu armiju. Sada je ovaj prostor čist, ali je i razrušen do temelja.
Obraćajući se masi od nekoliko desetina hiljada Beograđana na platovu ispred hrama Svetog Save i u okolnim bulevarima, princ je plakao dirnut, kako je rekao, scenama dočeka u otadžbini, koje je shvatio kao krik očaja i ljutnje i dodao da je preispitao svoju savest razmišljajući kako da reaguje na očajno ekonomsko i političko stanje svog naroda i na znak koji taj narod šalje slobodnom svetu. Molim, sad smo čuli na radio vašoj stanici da govore arapski. Kako je to moguće? Evo ovako, moguće, mi njihovu frekvenciju smo u potpunosti uhvatili, to su Kurdi. Mi sad njihov razgovor ne možemo znati, nemamo prevodioca, ali kao što vidite, ispod Cavtata oni održavaju uglavnom odbranu tu, njihova odbrana je vrlo slaba. Mi njihove frekvencije vatamo, ali kao što vidite da ne znamo šta pričaju. Kao što vidite, ispalili smo preko 600 projektila, te raketa, te mina i tako dalje. Ja mislim da smo to neutralisali, a sad idemo pešadijom pa šta bude. Poštovani gledalci, evo nas na sami liniji fronta. Iza nas je Cavtat, u Cavtat su upravo ušle jedinice Jugoslavske narodne armije. Dođe s ulice! Trči, beži vamo! To je Žebresko. Beži ti dole, beži bre, ubit će se Cavtat, beži vamo, brže! Trči! Bande ustaške, to već nisu sad jake snage formacije neke, nego te grupe koje se kriju po ovim ulama koriste ovaj kanal koji vodi ka moru. Mi smo upravo dejstvovali ovde sada i onemogućili izlaz u ovom pravcu. Također i na drugom kraju, dakle tamo gdje vodi kanal u more, mi smo postavili obezbeđenje tako da su oni prinuđeni na predaju. U obilasku ratnog terena najprije smo sreli, tek pristigli, da kažemo, svežu vojsku iz Tifta i ovu plavušu dobrovoljca iz Budve. A onda smo se uputili rizičnom, još neispitanom stranom brda koja okružuju Konavovsko polje prema Hercegovini. Pred našim kamerama u selu Dubravi otkriven je bunker, puškarnica i kutija sa improvizovanim dinamitom, dovoljan znak nedavne prisutnosti hrvatskih bojovnika. Oni su imali organizaciju dobro, međutim ta se organizacija napadom naših snaga razbila. Oni ni tehnički ni organizacionalno nisu bili sposobni da izdrže duže vrijeme u takvoj organizaciji. Zbog toga su sada ostale grupe od po 2, 3 koji se kriju po šumi, nekim još skloništima po naseljima i sigurno da predstavljaju veliku opasnost za sve naše jedinice. To se zna i to se čisti. To se zna i sada se svi reoni su blokirani, a vrši se detaljan pretres svakog dijela zemljišta. Cavtat je pod blokadom. On je potpuno blokiran, izolovan i s mora i sa kopna. Posle dvodnevne posete jutros je sa Beogradskog aerodroma otputovao princ prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević sa porodicom. U kraćoj izjavi za javnost princ je izrazio žaljenje što odlazi iz otadžbine, naglašavajući da je njegova misija potekla iz želje da učini nešto pozitivno i konstruktivno za svoju zemlju. Vidimo toranj aerodroma na Ćilipima koji je srušen, tu je bilo snajpersko gnezdo, aerodrom je osvojen. Ovdje ispred je vojska koja čuva straž. I na kraju vidimo da se aerodromska zgrada uređuje, čisti, saniraju se posljedice okršaja. Aerodromska zgrada je pod kontrolom, ona se potpuno obezbeđuje. Ulaskom u zgradu sigurno da je bilo veliki broj oštećenja, mi to čistimo, saniramo da se može odvojiti ono što se za koristiti da. Princ Aleksandar Karađorđević izrazio je radost što će se ponovo vratiti u otadžbinu. Na aerodromu su ga ispratili čelnici nekoliko opozicionih partija. Smotračko mjesto na brdu Križ iznad Zadra. Kao što vidite, Zadar gori, na sve strane vidi se dim. Kapetan Boško Popović, recite nam kako su dejstva danas vršena i šta se dešava u Zadru? Pa danas su jedinice oklopne koje se nalaze tu na tom prostoru ispred Zadra, iznad sela Bibinje, dejstvovale po minobacačkim gnezdima i PA artiljeriji koja dejstvuje po našoj avijaciji i sada su oni uništili ta njihova gnezda, mada ih još ima. Zadar je sad nalazi se u okruženju, pravac od Paga zatvoren je sa isto oklopno mehanizovanim jedinicama i izlaz preko Maslenice, a ovdje ovaj pravac prema Šibeniku je
isto presečen, tako da se Zadar sa jedinicama Zbora Narodne garde nalazi u okruženju. U dvorištu najstarijeg srpskog hrama Petrove crkve u Novom Pazaru, sagrađene u 7. veku, održan je danas svesrpski molitveni sabor jedinstva i dobre volje. Učvršćenje jedinstva srpskog i u koje je kršten Sveti Sava je obeležavanje 50-godišnjice genocida nad srpskim narodom. Nakon svete liturgije održan je parastos žrtvama izvršenog genocida nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu, poslije njega i najnovijim žrtvama koje nevino stradaju u Srpskoj krajini i Slavoniji. Druže generale, bili smo u prilici više puta da čujemo da je grad u plamenu, da je Zadar porušen, da nikoga nema u Zadru. Recite nam trenutno kakva je situacija u samom gradu. Da li je zaista grad nestao, da li je grad u plamenu? Šta se dešava? Grad nije nestao. Mi u borbi za grad upotrebljavamo optimalno, nužno, potrebna dejstva artiljerije, avijacije. Izabrali smo pravce napada i u tim pravcima napada rušimo sve. Naime, grad je doveden u situaciju da u njemu ne funkcioniše nijedna javna služba. Nema električne energije, nema vode, PTT saobraćaj ne radi, televizija, radio ne rade. Dakle, sve životne funkcije grada su zamrle. Pokušavaju danas, posle 50 godina, da dovrše ono što im je tada izmaklo ispod ruku. Nemamo pravo da zaboravimo, jer ako to zaboravimo, desit će se da se to ponovo uradi nad nama i sa nama. Crkvenim ritualom i deljenjem ničifore jer do sada metode su dosta zločinačke koje su oni koristili, čak i u vreme Hitlera su prelaziđene te metode, mislim, sada okolo je Zadar okružen, do kada će još izdržati, ne znamo. Raspolažemo informacijama koje su potvrđene da među stanovništvom vlada haos, strah. Mada isto teško je u grad ući jer ipak tu trebaju velike snage, jer treba pregledati svaku kuću, svugde oružje ima svugde, jer oružje je dosta uveženo. Recite nam još na kraju, i sa Ugljana se napada vojska, vidjeli smo malo predejstvo Mornaricu. Pa ima i veliki deo njih sigurno prešlo i na ostrvo Ugljan i na te otoke sa trajektima, brodicama i tako kad su naše snage došle na domak Zadra, onda su neki bežali, neki tako. Hvala lepo, kapitane. Tuđmanovo zvanično proglašavanje opšte mobilizacije u Hrvatskoj najmanje je vest za borce sa Okrajine, Bosanske regije, Banije, Korduna, Slavonije i Baranje. Na tom prostoru HDZ-ovska politika mobilisala je još odavno gotovo sve Hrvate, jedne dobrom voljom, druge na silu, dok je manji preostali deo umakao. Najveći broj je u ustašoidnu soldatesku stupio dobrovoljno. Pa šta onda od jutro znači proglašavanje opšte mobilizacije i šta ona može preokrenuti u korist Hrvatske? Ona je samo dokaz više da su se ustaše godinama pripremale za borbu protiv Jugoslavije, posebno protiv srpskog naroda i Jugoslovenske narodne armije. Njihova koalicija sa Slovenijom i ništa manje Austrijom, Nemačkom, SAD-om i nekim drugim manjim vojnim i obaveštajnim informacijama sa zapada obećavala im je i konačan uspeh. Zar to ne potvrđuje veliki broj plaćenika u redovima soldateske, počev od Nemaca do Crnaca, naših najvećih dojučerašnjih nesvrstanih prijatelja? Tako su se, eto, mnogi nesvrstani svrstali na stranu onih koji su po treći put zaredom u posljednjih nekoliko decenija nasrnuli genocidno na one koji su ih uvek do sada pobeđivali i potom ih čak i štitili. Srpski narod, počev od Okrajine do Slavonije, ustajao u odbranu svojih ognjišta. Sada oružjem traži priznavanje one teritorije za svoju koja mu i po ranijim dobijenim bitkama i po prostoru na kojem vekovima živi i pripada. Zar sama činjenica da je u Hagu priznato pravo predstavnicima srpskog naroda da izlože svoje argumente nije dokaz više da sve veći deo sveta pod pritiskom istine prihvata da se o toj istini i javno raspravlja? Ste uveriti da je Tuđman prekršio sve dogovore sa srpskim narodom na tom prostoru države želeći da je prevede u nacionalnu manjinu ili pobaca u jame kao i sa predstavnicima Jugoslovenske narodne armije. Za razliku od njega, srpski narod i JNA slušali su do sada sve jugoslovenske i evropske dogovore o prekidu vatre, izvršavali naređenja i ispunjavali svoje obaveze i ko zna koliko puta bili prevareni.
Front na hrvatskom delu Jugoslavije ipak više ne dobija u širini, već po dubini. Od Vukovara, odnosno od Petrinje preko Kupe, jedinice odbrane nalaze se 50 km južno od Zagreba. Nešto istočnije situacija je ista, kao i oko Okučana, gdje se ubrzo može očekivati pad tamošnjeg najjačeg uporišta ustašnovine Soldateske, Nove Gradiške. Obaranjem ustaške vlasti u Vukovaru, Osijeku i Gradiški bit će zatvorena dva sada značajna prilaza HDZ-ovaca do ovih mesta iz pravca Zagreba, a to je deo iznad Papuka, gdje se na ognjišta sa oružjem u ruci vratio veliki broj Srba koji su odavde bili pobegli od noža. Žestoke bitke vode se i oko Zadra, Šibenika, Drniša, što je dokaz više da se Kninska krajina iz sata u sat približava Zagrebu sa zapada i da front po dubini dobija na intenzitetu i na jugozapad nezavisnoj državi Hrvatskoj prerasta iz vatrenog napada u pepeo u kojemu sagoreva deo po deo snaga, ali i teritorije. Znaju to i njegovi bojovnici koji neretko, ističući bele zastave, sada radije postaju zarobljenici sa kojima se ljudski postupa negoli smrtnici. I na tom planu, kada je reč o zarobljavanju, ustaške garde otišle su toliko daleko u zločinu da su nadmašili svog dedu po nožu Antu Pavelića i sve njegove koljače, čiji je glavni cilj u svom prljavom bekstvu srpska nejač, deca, žene i starci, koje uglavnom na klanicu odvode prevarom. Zar junak može biti onaj što dete koje još ni prohodalo nije odvodi nad klancem, tako što mu prethodno prebije noge, da umaklo ne bi, a potom vojničkim bajonetom čereči, kakvog li srama i greha i za buduće generacije Hrvata. Znajući za sve veće svoje poraze, otac nove ustašoidne Hrvatske, gospodin Franjo Tuđman, sada eto poziva na opštu mobilizaciju. Ona je zasigurno i posljednji vapaj svom narodu da ga slede u ratnom neprijateljstvom, bolje reći pohodu u savremenoj civilizaciji, čiji je zločinački pohod unapred osuđen na poraz. U svemu je samo jedno neizvesno. Da li će oslobodioci, posle zvanične opšte mobilizacije u Hrvatskoj, sada mnogo brže osloboditi one prostore koje je ustašoidna Soldateska vatrom i kamom, rušenjem domova i mostova pokušala da otme?